84 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ontimi nante aduru sade se form yese nsu baba eso ehwan hwan abrof bi idea nti wase wodi anse fa bra be pim India spiritual doctor so wo kuma se ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwase ndi se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi nso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se nimboko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se na ne wumbia ne aye ne adi amansa nse nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa enipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te yaka che onyina ne se ebe na agudi bu ofi umami ana so wo fa osum ni na osum ni no se me be so esi asum bi die me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mra ne so so o se ngode ma no wantim no wanhia ena o ja okoi enu nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia ha sika ehia ha agudi ehia ha wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka che onyina ifu aye ba ko pese bra ne no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu on so mo bo mo de etime tu ade ndia ba fi ne mo ade na ntimi mo ntimi nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopon ada roma ye be nhira so edi ama e be dia aye pepe edi ama ne ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade e se kro no fita just one fan to akola oba ana wo fa sinti ade e chen na masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so say de bia akola ko fa sande bro India doctor say bra bia ne nyine ne nyon na rawsme won ni say sam mofra no a o ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so me mra India doctor ncha wontimi ma de mo ne de ni hia ne say na tare a wo hye a wonsie ora be pim odumfo nyakopo be fa ye so na bibia e boko e de na wo ba wo fa simo se na me kan se ensanom pa ensanom oboa onum so kra na wo boro bia India doctor say men ha ho men fa ko chinchini men fa ko nanti ba bia bra India doctor so e kuma se ahima kokobi 80 eda ya wada efiada memenda ena kwesiada edambo akasakasa ana se kuru bi na tu do fu bi kimfie bebre mo ya se kuru na ba ifo twitwa so na aba ifo de yakania aba ifo de ure ni aba ifo de yebia no ema no ha ho ne yaka che onyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo e wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni wo so pibi oba so nya ne sai so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka che se wo de ma na ha e wo kuma se ahima kokobi 18 e de ya wada fia da me nda ne kwese ni didwuma e pa cho me say you do I say be ma no ana oba no be don ko a love me alone come back to me ebia no oba ne tena na be ma ne tena no wonya ne hu se ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe ukona nti anye ye still oba India doctor nche be hwum nyina ne ama ye hwum de motumfo nyakopon adaroma be bo ne apepum asibe ne de ama na on set maka wo yira na so on set maka wuku mo trase asudi be ma obemba wu enye adwuma sebe kote krawa utimi di na so ntimi mu ugo so ne de nkwa de ontimi ni pacho India doctor to inside ya for say for more than the spiritual marriage and never be bread so basa wo ani yare wo ani problem India doctor say for rabeswe glaucoma cataracts and answer abiaska and abaso ni so ibisi India doctor say number no 0240 553682 if you dey numre no nson akopem no twi biara the trase yesunsun pensemu edi ne kan na person nya daje na utie ne ne pensemu na ekyerɛkyerɛ ne sua ne ma na opedi ahudia san se okoto se penimu bi etu ne banana na nafo na watrasa fo dia to kododo elete efie da nwumre no nson kopem nwumre no twe no a ebrekoro betrasa yesunsun pensemu biara ewo Kumawu TV ebetrasa yesunsun pensemu biara abusiafo yesanso obi bia ajo ema obi bia akwaba ediba Kumawu television Kumase ahojo wo hwe na no nwotwe agbapa wonsema riasa enum ewufie ha time with India spiritual doctor ena wosane yedi ahia na anwumre ye bedi nkomo na nkomo na chi no wonso wo hu ba bia betu anamawo na wo yade ha obi ate so kodanda no wonso anya ano pomasibre hwe eye wo television anim
numbers ne go no fa bia fa to ho fa mu bia fa to ho edi nkomo wi a no afre India spiritual doctor ne nkomo bia e wo bia ntobo ase na woni no eni Kumase ahenema kokoben 18 mu ho na India spiritual doctor wo a dan dan nyina obo adwumaso de aboa Ghana Kumase ne Asante nyina ye frame baka yoko minyankopo ne so filisan ready kopim se nonkron bebo apam de na je se e time with India spiritual doctor se dan dan nyina wonim ene se masanso asa aka akire no anu nti no twan yen menko ba bia fronua na nua so mfre wo bi na munka kam se brana so time with India spiritual doctor ya sanso atnase aha aye ba bedi enkomo na se bidika kai no yiwasum nene yibedi nkomo pa ama wanka sabun sampa edi enkomo ya frem bakayeku edi ni bio mitwa me ho aba me ba me no ka say India spiritual doctor aye krado den dua mu ha me ko nchen makakoma na akwa aba enti tweme me nko ba bia me ba sisi a yo wenyanna do for aye mosomfo India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne wum se aye pebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epi so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man wa ko gisue hunu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahema kokobi 18 e di dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda ye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwumasem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa ni India spiritual doctor ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu Kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahombambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye niyi yeso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me som niyi yeso onhu kura bo se sebi nyado ono oba bo neti eno nti India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko jisu ehunu ene ntiti e de abagana mu e de bo adofo ne eti for 80 nti se woti wona wo ba no ntimi nkasa ontimi nante dru sade se form yese ensu baba eso ehwan hwan abrofese optimism ibache mu bia de nte wase udi anse fa bra be pim India spiritual doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trust anokwase ne se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se nimboko ana se odi tongo bongo ana odi akukula ne bo odua ana odi boru ana odi enso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se na ni wumbia ne aye ne dia ma sanse nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yon abusia me ka jose mi twa me ho aba sema me ba meko India spiritual doctor ho na makakoma no akwaba India me ma wajo emu akwaba ya medio efie boko de ya mi adom ene yumpiada ne opiada ye ho odin se trata koba no kwasem mo na ewiem ti sai kwajo ewiem ye boko boni bieni ho ya o se de city he ya eja nyame ya adum ya na je se eya mo e do body ase India dan nyina yete na afin so eba no susumsem nso a empempi no de ote susumsem ase na wo yesusu nnwuma se wo sei no dan nyina wo kasa eya na ahombambo hu nyaw pa poto kasa me kan protection ma ye hu ahombambo ankasa sen pa na ahombambo sitie ojo mi da ase ebe san ma atiefo ne ahwefo nyina akwaba na yase otumfo nyankopon ahoden edi amaom sanse awia ya yete ase nye ene honam ankasa na tie nim ye ne wie mosum motumfo akabra kirefo a ontimfo ni ko otwa wisa ehu won na odi wonjuma ewo esum edo otumfo nyankopon ase ohun ye mobo na onye ne yi emfaman koyo ni etie ni se de bia meka no se kan ho bambo a esa ho bambo no eba honamani a eye omampani akufuado
ane ne mpanimfoɔ ana ɔma mpani bi a ɔte adwa so no na sɛdeɛ ɔne ne mpanimfoɔ asɛdeɛ sɛ ɔmohwɛ ɔman no ma no ɛne wɔgya padeɛ ho yie yɔ okay na sɛ bɛsunsum sɛm deɛ a ɛnɛ kyɛ sɛ India spiritual doctor so bakopɛ mo kɔdwo ne etie nie yɛma mpanimfoɔ yɛ ministers yɛ ahemfo yɛ polisifoɔ yɛ sogyafoɔ immigration maka obiara hia sunsum mu ahobanbɔ obiara ne wɔkɛ so bɛyi ne deɛ afiri sɛ nipa da sɛ ne biara hia honam ni ahobanbɔ no saa na wɔn nso nyinaa ehia sunsum ahoba kɔdwo de bia meka sɛ mi sɛ so bi ka kyerɛ sɛ wo mɛma polisi akyew mɛma soja akyew mɛma wɔyɛ akyew ɔdɔ bɛkɔ ahemfie akɔsɛn ma kɔdwo wotumi kɔdwa ato akɔpa ne kyɛw na so bi so bɔ ne tirimu pɔ sɛ mɛtu kɔ akɔbɔ odua mɛkɔ akɔtu odua kɔdwo wɔbɛdɛ wɔhunu akɔpa ne kyɛw hu da ɛne suma sɛm ebe wi asafe no yɛ adeɛ dokoro wo sika nyinaa bɛhye wo fa ha wo nam ha wo kɔ hospital yare baako akɔ ya doctor kan kɔdwo ya test saa bɛ 82 still yare no nkɔɔ okay yade bia so test yare bia so test okay abre wi ase kɔ doctor say wayɛ test nyinaa wo qualify bibia nhaw wo so say doctor me so me ntia pɔ avena yɛ wo ni doctor ntem argument doctor say bibia nhaw wo so say bibi haw de hwan na ɛka no kɔ kɔdwo doctor waka ne no kɔ bia ɛsan sɛ wɔn wɔde mfidie ani book na ɛyɛ adwuma but yɛn aso yɛn deɛ wo ba yɛn ne wo tena se hwɛ adeɛ osunsum ɛdɛ sɛ obi etu kɔ akɔbɔ odua obi akɔkɔtu adu ɛdeɛ na obi di ayɛ wɔn ti doctor panyin a ɔno wɔ kyina kɔ abrokye course na obi ayare ba n'anim anɛkɔ na nko ayare ba n'anim no ɔse hwee hawo na so se doctor me so me nti apɔ doctor pɛ sɛ ɔsɔre ko no bi bɛtena ɛso da so tie akunya no so so check doctor said doctor nka bibi nkyerɛ o na the doctor yɛ ka no wonte aseɛ because doctor si hwe nka how kɔdwo so si doctor me so bibi ha me oh ɛno nti ne yɛ ka sɛ ahobanbɔ deɛ ɛyɛ ma nipa da sani biara kɔdwo so uyi yɛ nipa dua no kora to nkyɛn a yɛ dwuma ɛho hia ahobanbɔ efi a yɛtim ehia ahobanbɔ emfu a yɛyɛ ehia ahobanbɔ yesu to ehia hobambo dwumadie bia wudi biara ehia hobambo sense ukoda ende wado kodwumi kan fancy bia what is school ana obi a company bi ana wadum store bezi store central market store abosi okan store ana say kokompe store wo bi wo ana say ebia wo bi wo fire service ana say ebia wo bi wo tudu wo point yo de onim so de credo nyine wo wi ase agum wakoda anadwo ne besuo de otumfu nyankopon ko ani de besuo sunsum no seja na ebetum sakrofo na ebewia senso na ebeyira afa obenehu enu ti sa ahobambo ne wo ho a eye soronko de maw kojo at times nipa bebre akrofo timi ko live so no ma wia efi esaso nyina ne store esaso store be mienu miesa no ma bobo atra no mi say ezo ba kwa sa stones credo bi egu anu enye credo papa bia asia boatra yes sa so wa hobambo sa so ni pedua no so atie ubo adwuma bo bi odi say o doctor me ni boss na ya adwuma o hwe ni yentem me ni sere kama mtimi kofie kwa kosi ni niema pepa no ho wonu fufuo ma no me ni me boss ba ya doctor ba bia ka me hye ne de ka ho yo na me yakakra hwe nkwan me boss ma me so ya transfer me makoto ba bia ni kwase dem one man bi ba me nchen o say doctor me ni obi na extra adwuma ba pa no me ni na ya adwuma chop ma semi adwuma na ye no me na me ti one match so obi ba me check ni ma no na doctor e hold de ade ne hold o say obi ba na check ni ma ni wi a obo wi na otua ka wi bi be 5 6 mi ka chi 7 6 o se fa edi san ka kra ka bi doctor e be pon me nya be 100 Ghana me nya 50 Ghana na say boa ma me timi yere mi service ka kra ofi me hunu ni ye afiri me boss si mi sorry mfiri ho na me nko hye inside na me mfa ni ma ne mra bontin na doctor me ko hye inside ne ma baba wa na be ma bibi adi ho ni asem no enti ahobambo ne kojo ho hia pa okay na ahobambo
ejina brane kro anase eguma hodo bebrebe kwadwo ahobambo ye mawuro bebre dodo be sei kwadwo minim kura no betima aka se ebetima nya ahobambo no be 10 or more. Okay. O the type of ahobambo e wo ho yo a type of ahobambo bi wo ho a sebia so sebia nya ado obu ayi so kwaji bibi de tuni sisi yese bansere okay obi ti di bia ni minimum say obi kura de da ne komu se chen obi de da ne nsa obi de kawa ne hye ne nsa a whole lot ebi de da ne nan okay ebi de ya amose mo ebi so de hye ne mo ne nan ketua no especially sa nan ketua kawa ne asofo pa na wo sa de okay asofo ni bebre kawa de hye nan no yes dodo na ya asofo de asofo na yes ade okay so say on fan hye ne nsa o de be hye ne nan na wa hye socks na wa hye shoe etu okay na so gina nioma so na so gina nioma so ana kwadwe ogu so ayetete na ayese motoni ayetete ne de ahyem eno so ewo ho ana obu so otimi tu kwan okwa na okọ tumi ni so na okọ ya mamre ni nyina otumi ni so wa ba fie ma ne hwe okay yeseko bara de so dina che ye adwuma ma no ebi wo so a ayete se atare ebi wo so ya ade ne be ya ma sa je ko wo de yo na horo bebrebe ba ye ya so e de ne ho ne se eye nsuo ne be ya ma no odware okay ye de no udware ye no a eno ano okay otumfo nyankopɔ adaro ma ba bi ewu ama eno no gina ho ma bibia bia na se ya de baako kwadwo eno no ye wo ahobambo adware okay ani a adware nso no ye wo baako so a ye friend say multi purpose I say intwi baka say bia eye bibia se ne wo ka bi haba na edi egum no ebi bua ma osika sem gina okay ebi bua ahobambo okay ebi ebua ema wayaresa ejina brane ebi ebua ma woni muntimi nwu ase ebi ebua ma nipa pe wasem ebi ebua ma odwuma koso ye onu no wo ho ani ye woni ye ama wa bedware nko a ne de eye adane ne de no ya ne ta ye de ma du abofo no ona ya bo mudua no okay ani ye obu oso a obu onu de eye san bi na di na chi anase sese bi na di na chi eso dware e wo ho ani ye wa dware wo ho bi wo boss ye nyema na dware a o be dware bebo no ho ban ebi ohwe the nature of na dwuma na wo ye no ebi no e police ni wo ye soldier ni wo ye wo hene wo ye ebi a wo ye titiru bi a o de nipa no na nipa na o da o man no kwadwo obusa o se eti nipa na o da o man no be na waju o ma di so mo penasem na o mo penasem enti kwadwo so steady a emprepi obi etini ba bi no wo ye na ade a ye ntan ha no ne wo ye so adidi ato okodi akunya oni na awtwe no wu etasi obu so adwuma de ye hwe wo ya de pa ese boss ko pension etu na aba be new boss o okotena akunya so a ani na nsa no abodam na yare aka ne dade stroke abra adwuma ko ntimi isi obiem eno so wo ho obu wa abusua japade ebim no ne che no we fami ko ne ko ya adwene se una ye pani wu ka bia ne wum mi en chen ko sei oso wan presa no ko ja sinu mi ke bia bam ho na me example na okay ni na to ta kurom ene so nipa do to ta kurom a otin de yare to so no akade nipa me bra yare gu on so di se ni fra yare stroke yare akese ko tiwu ye enima bebre ko joduduo no a ya dutu onye ize ensem ko a okay obu wa ono de nya yare na ode batu so ne mo betimi ade nimguase ato so akora bi wo kora ti se big man pa akora we de akora bi ne ho sebe ne ho nya akono bi boze sikani kase wo ne bi di aje se gas kura ekono ho nya gas ketua boze akora be se 10 years akora eso akora repu no wonya amane ni na eye working ya working no yes okay na se wo ha na bantima edwom ma mi bi ekoto ade owi ase ne so owi abayere bayere ne 5 series oh hey amafo so da bi munyai ye kwaji ma me no abie ni purse ma sika 5 million ehim
Hey, I'm pass where we are by that's the pebisi ya working on. Your busa was so nim near you, was so nim. You be any person, 500 Ghana cedis. I to me talk by the crab, say, Dodona. By that, I say to as by the be a one control. And yano, a hobby. Obi beti ma work you, onku, but obeti ma work come why ya dey me. Why ya dey me na police asem. Na ya nim guase, na ho aba ho so. That times we ya hwe ye de enye yie. No nya to ma wie. Enu si say, ahobambo no eye kojo. Also obi enye bi. Cause onipa ebri o abrabo imu ni asetima. Ekwan ensensem fa so tutu om kojo. O ma sisi o ma hunu da. Ekwan o sika fa so hye. O ma ware fa so gu ye. Akwantu obi a o kɔ ne krata sem fa so sesan ye. Onu obi ye adwuma ni sika ko je se wa dwene ho a wonte ase. Ba kwadwo we ni so wa ho bamba. Enima se entimi nto. Kwadwo makani ha na da bia metaka. Besida o se tana meti santase. Na maba kochina maba datan nyan strategy mo kra. Patina kakra ho. Na me buy na me se me pe tia no. Okay. Ana me heater. We got that heater na di no nsu. Na me de no nsu. Heater kese nyan de kitini mi o. Somebody tum sa me to asa kodwuma fo mo ada. Me da house na heater ni ade ni simi che wo fo mo. E mattress da fo. E di tama me bo pitiri no. Me sori ko ya me ko hweye no. Na heater ni edum no. Na nsu na wo mu no, ehu ama ni nyina awe. Ni edum heater. Ya dum heater no. Duma ya dum no switch no, ya dum no. Ya ma off so, switch no, ya dum no. Switch so nya automatic say ade heat ya no dum no ho. Kojo anadun the whole night man na. O dwene ho a. Ah! Baby a oti wa oti santase area. What is the cinema me bi ya wache. If you oti nja to mo hye ne nkola e santase station ho. Baby na ma me ne ti no. Na me so ti ben ho. Me incident no happen and an chena ma me so dey happening. So ho. Kakwajo sade nka me dead body. Kako. But esa ho bamba no ho nti no. Switch no ye dum no. Me na me na mo he a wo hwam ya ene wo ba me cha be. Eso na wada. Mada. What I say, me bo pitiri no. Ndiri say, 2 minutes be nyam say, "Hey. Show heater. You ko hwe ni edum." Nya na so benum ti no. Ah, wadi fo mada no. Kwajo ti no kra ayira me. Ayira me. On kwajo wo say, "Emprepe bu ha. Ade bitimi si. E ho apena wa pie firi mu. Ohun ne aye no wa pie firi incident no. Ujo. E bi ti say accident. E bi ti say niam bebrebe. Obu okwa amra bi kura da ba bi. Woni mu okotom. But na hom ba mbonti no etimi fast ade. Okay. India etoda ubati na obi ka. Se media misusu mo dino. Misusu mo dino. Sankrofo eni se ne won so kase ni pa bia etwa se. Utiminya ahombambo wo abraba wo bonim. Se nipa no ohia ahombambo ana. Obi o ba se media misusu mo dino kwajo no ni wae. Samum. Ah kwajo ni nyansko ko wi ahombambo kure ye. Kwajo ye se obi anani ye ne ya mpese mbeka se nipa. Obi anani ye ne ya so beto boaboa. Se ne na esi bi so a na ebi hye ne nsam. Ne kwasem. Onim ni oka, onim ni woye. Enti oja se wo ya meto boabo. Ena ke unhuna ye na beto boabo me. Wo hu ase odi agroso ampa abo no beto abo. To oka se misusu ma di o, no ni waye no ho. Te no sa do kokobo na asembeto. Na kwajo ni ati se otumma yakopon boye no. O my ho babo sonko. O my the guardian angels a mo nwe yen. Na ni amusi se sa ne ma na ye adwuma na. Se ye adwuma ye meka cho prenye prenye kwajo ye krom ha. Ba bia eku a ehiafo wo mkese pa ne aso. Ampa. Ukwa Sunday no be hu ehiafo pa. A Sunday mo kro na be hu ayarefo pa. A Sunday mo fo na be hu asujafo pa. Emegu won fa nyi kunu. Ne kwasem. Ehwo abebe se na be hu spiritual marriage fo pa. Omam kwa Sunday mo e fa spiritual marriage ha. Enso mu gu asore dem ho. Yen kasa asore na nyo asore excellent. No doubt about it. Eye na kwajo uwi a hwehwe India doctor chira kwan. Ne pa obambo so ko fama no ma no adwuma.
na kesi de na unu obi wa sorry what you say ube wane na dwuma pagya ne ma ware yare etele so na ko asmesi yare di ne ni di ish yensen ko be wu ofa baabi vanessa mukura mu ni se baabi foforo ho a baabi wo ho e wo ya hye ho hye asmesi ware wonye die akro ne nam amema nyina ne de dabasamba sei we de anya kwa he mai kom ne nam o mpom wasem e so mu nyaku na bai wo na yese mema so so mu ani wa ba ko hwe kwanu tum ne mama yesi nante ni mama ochini hwe o mama ne wozu chini bi wozu so chini bi kojo ayeso bi aka che say kojo de se de koye ma o jano kojo akoji skedu wozu kwaji sikaduro ni bi aja se awon baba na da ho obi a yensi obi akwan ne mo aka wankasa kwa sorry ko bompai ye obi bia oti onyam se wawie ne mo wi apa kwankyere papa what you say ever tato sa akwankyere ye okuro mama mre ne wa mane ene ye chose weni se ne be ne mo ama so abrabo ne de ntumpon ye se da bia wote wa obi kunu ne frabon ten ba no to ade bre ne ma na odi bia ma wo ma ejenye wani wu pebibiye ne ma so di frabon ten mre na fa mre wo ma na efie de enye de India nipa ba ko betimi asore gina se oba tan bi se ahombambo asma wo kan me ko India hokopa ahombambo de ma me ene me ma ebuhwe ni nyina se nipa ba ko no betimi dia ma ne ma nyina na se gise wo de abuhwe sante ni nyina ba ojo me da se we have much my see my brothers we are free north mo free sorry se me kasa se but I say me kan baby incident is seen and saying banda kwanta okay wanji yeah we say incident be so message me papa no yakopon fa ne crancy na abusuan fo so nyame on shedden chiri o mo re ko fo bi fro bai no mo bai asom ka chem say nana doctor ya nanti ana je ko baby asofo se efie nkunya efie bosun efie nkunya na di no wo ye sofo what you say na nipa na esan se jinjin ene odi abrew otini kojo esan se jinjin ene odi abrew kanya din ese ko fa ma komma wo obi owie no fufu a obetuma wo de ko ni kenika se ni kenika ko yam dabi dia wo wo obi o na afu a obetuma do afu na odi amapa dabi ontimi tin odi abrew se ye fie nkunya eye de be nkunya wo ntimi odi abrew una wo tumi no aso betuma abo afro de baby a waka chene se efie nkunya ana efie bosum ana we de audio no afa waka ne sa but ni etia ni se o ha bia wa no kubasibre nipa ba ko betima ba kunu se krofon ka no mo nam 3 o mo na ba be gye se guso e o mo adwuma e bia ba next week to ise be wi o mo na ejina ma busua ni nyinara okay se de ni ma si ko no okay knas e wo hosa okay na ni etia ni se ye hwehwem ni nyina awie no eno kware se ye fie bosom no de onye se fie bosom na edi omunya na we fie bosom ni ana tie ni se ni enkuya na bebre nti ase ye ni se omo ka bidi na no ni ana tie ni se ade na mo nana mo kokoji ba fie no una na kokoji ba fie e be bu afie no kojo ye ade se oba bia bo ba ma na ye na duru ba bi na ba ma so wo yi sa oba na ma ani breba sanetie na anase wonyi wuma na wo chiru yam kom anase bema ne wa do afuo banche bodie kokko nyina bakama abusuafo nyina so no na do ye bema ne wuya yesekọ ukọ ebi kwa meka se ukrom no firi krom 100 years unhu kwan ede na akodie wanze brodie ene banchi ene kokko wa na ye ene esi firi hokọ ukodi de kwaje woni mere woni bebre utimi kura nko bidia ntatete sa ansa na una nan kokoji sa de na ba e bia na problem ofie ho una nan kokoji sa de na ba no on ba problem na solve eti semu fi semu hia yo kun e fa so di ade ne ko kojo timi ko ware obi ba fa ne ba fie na sa won pe na ade chara de so blade na de bono wo de your friends say
ye sheta kai ma won tai fan belt na de bono na de belt bono on pena fan ko mani viefo wo de buru ka social welfare fo nyom de ba chaw bi abanu bedi e je mbra kwan wo ho on pe oba na de da kwa na busuafo de won fa fan belt eni ni kenika belt en fa mo no e je ade na nan kokofo ba ya abebu ofie ho so in this case so akasa bi o retrieve ni niam no a o de ba fie o mu gina bia ne e di sana tie dia eni fie obedi di fie ho saade no saade anso ya modia okay timon sentiment okay enti ekoba se a de wukan saa efie tumi wo fie a habusua no because of enuma bi a omunyenti a omusi emfaso bia ni so omutra jeje mu ade ni abra atomu so atia a so omusi kasema wane ade no enya hombamba a wukan se nipa ne ekoba bi ye ka kire na obi wetima yi se wo ya hombambo e de nsade no kwan ana koyo ne ti se saade ne koba saa mienu ne ka no aida so be hu fio no makasa na ade ne wo no ba bia wo se de ko ne de akọ ana se wonu nko abegina no ayi utire firi ase na edi unya sa oh yes sa koyo krom ha unko timi utifiri ase yes koyo krom ha eskafo wa ha no omu fi abaifo wo che obi afie ni ampa so ma yi omu fi abaifo ebi so se gum no aso buru no aso green no aso ebi ade obi ende so red eso ma ye edi entra o ma hu se de fie ni ma ni siti no won timi nkomma bu hwe nyina dia e no no ankasa e be ne die ko yo se ye tie sa de bi firi suru ba obi abe dai obi abe pe bi afa da bi obi ade nsa be kata ni ti wonu nsa be kata oti we be ne die me so ma die me me ye die ma in this case se basa wo no so wo ye se na be a wo ne wo yire ne wo ma mo ba de mo afiri sa de no wo ye ma de ba de mo de afiri sa de na asudi de atimi aka eye sa de a ene ewo no ewie wa na atesi uma so na ewie wo mu enu to kaso ye die fie die ye se abosumu die enya efie kunye die enya ni abusi ahun se ensan ba so die ye fie so ye se first ni die na atitu ni ahebo ye fie die ede na first na atituru ene ne me koso na se de ebi ni ho ane ma na sa ade ni edimunya de na wo se wo ye untimi ko kaso me de anointing oil eguso bi crazy eguso apaja so emfa ona ka kire emfa anya ibare eno de okra wo benya problem okay aye process dem di kaka joseph untimi ko wa obi ba emfa ne mafie emetwe fan belt ade che gbogbo na police for ni social form ana e from say on bechew on peni pane ba no a fa na de command enti ade na aba no ade se oni medite o papa ne ni made ne wo ma ni made ne net ye o papa ewu o ma mi ewu wo na oba ye no si made no hia ne bi okay wo hia bi ba kodjo busa na ba bi na fa ne ko okay na wo din fa made ni hye dem na wo kire ne kom na wo buru no eju bi za wo buru no wo nsa koto na numa obeyere obeka ma wo nsa ati ejina se ekobasa wa wutimi fa kwan bi so na ko India ho na wayi wutie frase obetimi aba na aboa wo yes wo e wo die eju wo ye na be afi ba ko wo nsa abrabo na esisa ma wo na fo nwe mi ne pona so wo afre no ke isi na me yeyo na do no so aba enu tira ti se fi bibire ho no ma yesi fi ni mo din esni pa ba ko na mi enu bi etima ye wo fi ho njo se if you dey nyizo apart from your offer obu aso a otimi di abusuani tugwan o de abusuani tugwan wi a no ko je abusuani sa de nyina afa obu aso a ne ma me e baifo ana wa je abusuani nyina sa de de ama ono ko ne yemu ma okay do ze abusuani bo ha ne yemu ma nyina ayeye but one hour can man otimi nya yie basa ya de basa eti wo ti busia semu a esa sa wo ma mi ni baye ro tim ko ji bi ma wo a simesi ni ba ne ma mi wo baye tim ko ji bi ma yo so yes wo su tu kwan ko pra bambo e fa ma ho sa se o hia ya yare ya oh ko yo ni se be ma se hia wa wallahi allah nda ko akote mere me say
Mesi ohia so pa. So mu obedro saw obey dia be entimi sori da. Mesi ohia so onua panya jojo. Ye be jojo sa. Ya mo makora from us so mo nko. Onko. India yete se obi si wagira nsika. Ebinya obambo ya okan ya na. Pepe. Sanity. Eno na e kwan be so a. Koyo ni atie ni. Na you say you want categories. You want a whole bebre. Ah obi aye no. Obo anye ni sika nkwa na wo gina o. Otimi gina ne ma. Otimi gina me fa se na adwuma. What you say? Otimi gina ebia na japade bi. Ana ebia ne yere kura na open no mbeso bia be kono a. Otimi gina no. Ade bi office na ni gye ho. No be se sa de wo no ho. Kopem se oduma nkoma be frɛ no. Otimi gina sa de. That's why they are born atrase. Mo oni ba bi akọ. Ti eno so. Oh, okay. Eje ko ba se eye ne yira. Eno no obi ko ho obenya amane ana. Oye. Se ebere na onya amane. Ebi ni sai. Se amane de o mebre. Obu ane de ne se. Ukọ ho a aida se bi ebekam. India doctor ebekam. Akamu a. Obu ane de nso ne se. Time a unu oba ne be ya arrangements nyina no obehu. Okay. Obu nso a ye wade wo ha ye ne de ma wo. Se oba no ukọ na saade no change sa ba de no ho a ye be kire wo. Change sa ba na se oba no kwafo wachi. Okay. Edi wade a wo be ye wo ye be nya sunsu aso be chi no. Obu nso a wo be ba beja. Odu obeja na so abofo de omne de joms asmasi yire wo de abeja. To ofane chi amunye ni sei. Eju ofane kuro chi ade ne ba bono. E be bono yare. Wo be ti se duabo, wo be chi, wo be fa, wo be sei. Eje bia wo be ko ba bia nipa na ben ne de. Oka bia munyina mumpie. Nenka okunu nko amene ne wo komo. Wo yere sei wafo wachi. Wako ba ebi de ho akogya ho kose na ene no na abo yere ifa no ko no ko ye ho ade No aka kire wo eju de ne kwa ya ho ade ama oba na abane no ma position yes obe nante sa. I see. Etiene ye hwe ni sei ene de ono so gira na dwuma se na dwuma ntumpon no eno se dwuma na etumpon a enwuma ye fom wo se dwuma nim no sasa no eka mu ye yi ana se no ye bibi fa dwuma no ho a enso bebo wa na wo ye adwuma ni bia entimi ema wo yi wo di ani se bo sumi so ye tua wo ka wona akwakọ gina de ne dwuma ye koso na ne tie ni obi o de ko na dwuma na akwakọ gya no ye dwuma bi wo Fantini town na maame no wo ye adwuma na eka ba wo ye adwuma na ka ba na onua mema no wa abrochire ena bu so ai na so ben yeso kofa ben ma na de sika ne hwe no wo de no aduane mani de so nya no kre wo nya no kre se na de na nko bia ye pan no enye sika nko ye pan na oboka de maame ne ya na ma bofra ba ko so wo ho aje so ba ye nchen kakra for directions do you know ka je man ese mu di nkomo o se ba sama o so am so enfantini e wo ye no so me papa bi wo ho se de man ye mesi ko so ano okay ba hu so wura ho na se woni nchi na ken ha wo a se ka do ko kuma me papa no na ko bua ko bi so no oye ya na de ne fa ko si o convince ma me na no de ba ma me ne ba o tuna si ape na me ka chere se ade na ko so ye fi ne djuma na kura na wo adwuma no mu wiewia nti ene ma ne boka no se doctor you say men dey that's what in the djuma na ba be jani aye ho ade ama o follow procedure na ye ne sa kwayo within the first 40 days pound kakre na first one timwo oko na another one after the one ka che man say obeka che say no na ekoso ntu pa ka che man say ade si no why kwayo are ho sema ba he no ana say ni gisem after say si chire kwa chire 5-6 god da bia man na sugar we da ho eni o man na esam we na sha ho
ma ya kwata yi ba na o se sare kai ni e di ho ba avre obiasro okay kwajo na waka yes waka ba eduane e de me say obi once kwajo eyeso obia de na djuma beja uko Central Market magazine anu ni ade ade e koye ye nuan mo ma ne me fa so boka no kwajo ezo mdis kan ko pem ma o kwajo ma wan pa ne betima tam 1 million sana djumle ko pem ma obi ani ho ne oni etiene se enkora no mu ne omu ye adwuma no omu ku omu o kwajo nso abakora no owia no o kwajo nso ababa ne ewia no fomfram owia no eti nipa no ojo nso kora de na ontimi so ne kwajo nso yeso oje roba no ajo so ha cause o move say king obeba na nsika fa ko edi no betimi tun ade o bis me ye asa me gigi 50 ni 200 so asa me hu ba akokora e grand ne ko mafa obi no obi be ye adwuma kwajo ebe wi asa ni pa na adwuma na gu na kola amoma bi o so de eche ho na ndie nso koso onye ska no ti so de adwuma ni ja ebo adwuma no ho ban dia odi wo wi okay ko ba sa so kran se nipa ni wia wa no onti mfa nye yie sa ntinasa eti ahoba mo ne de ye so bia be bi se ne be be na adwuma itima de akoso na wonya mobo kwajo Ghana betima ka se nipa ye adwuma no 80% de sika nyina e loan bosia eno akwa sika no enkwara mu ni san wi so sika no no ane de wa ye wi to mo su be wi ano ti so di jadia ene kwaku fun ko de asembeba da sebeba ahobambo e wo bere bi eso a etimi adwuma bi mu na kwajo ni etie ni ahobambo bi ni all time eni bere bi eso okay eni aye na edi adwaro ewura owidim ni wakotena okay afamu sunsum okay de wono uni say aso e de normally ade aye mani pani e krama ne preko so di krama ne preko de ani ato okay wase no ade bia wa ade a empe nti ni kwasa ade na empe no wo de be kan no wo de kan na na ade aye week aye mere e kon ya be down okay nti ka je say menye we a kwajo enu ano forever and also diso cause ya ade ne ma wie ni nyame ya adom na eboa na aba be dance a eni wo wie okay ebi abetin na adwuma wo fra ba na betin obi aba na ne ma ne yesonko ya so nze kodwo ye o ne twepani notebook nto wo ba ne afoso a ene wo ba shebo 100 million ya twono da bi ntesa da bi se e kasa aseda chese obi aye bibia ma ono wani age na ofiri wakomam no ma nipa ne bibi na enye wo hye kwan so okay wan hyew da bi ba firi wa upem sa okay so sana aseda se kiro obi aye bibia ma wani aso ena ofiri wakomam se shirt im de cheneye mankem de cheneye bodie akoko amagina ma no ho efem de cheneye ebia sabio kafro beton ebia wiesu bi ya wiesu bi kwache no ana mi tonkosu a bi kwache no a me so me die okay enu de kasa aseda no ase kire se obi aye bibia ma wo na wani aso na wan hyew ana anya o hye kwan so na wa firi wupem edi bibia koma ne seje na ade a wo ye ma me no o so jiwe fa patawa no okay eno ni asede o okay nenso ne da bi wo kwa so ndem a shebo 100 million shebo 50 million shebo say o kan so ne achro eno no nya adwuma no ati se ne na mehwe program bi wo social media nti mi wie no me ko alter so ko bomba e kakra mu sase but mo wa mi nya ni say Ghana ha wo ye sofo wo ye mala wo ye hwan obi oba social media so bia be ka se asimasi bewu asimasi ebe yare that kind of nkomi nyina no president mama benwene president Akufo-Addo benwene baka tamo etie nie obi a wutie bia so sebutu ho etie sa prophecy nyamu ye fake obi ani tumi paracetamol ko ni bi hudo rada sem yes and then me wura me water so asem ya ka kire no dia ka kire wo no and then obi ti Central Market oni de mo hu ni wu ena elections let se ko to ahwe ayi tefra ahwe ase wana ne obutu
na jigezi didi anam ha prophet oduru ayi o su bempa didi anam ha wedi ni di anam ha wedi ni di anam ha omunya e fake obi ani tumi wow yeah omunya fake omunya ye fake oh kwajo prophet bi ani ho mu ahunu we omdo ma adwene kan wusu your original ni ope obi a stroke aye no na da betre tv no so mu ajo obompa ya transfer na stroke no ko instant okay enya ne nkrofo bi ya na omni nkrofo bi ya gwa na za na da betre wi no da bi anase wo bo awura ha yesi ni pra 4000 egua wo yo munyina ba bigina na ogoja tv so wosi mama ben we ni wosi akufu ado ben we ni wosi na nchemante mma ba omia bebe se ana we ko bebe se de bia no nko ana mu ka kojo enya no kure hwe Paul Rwanda president okay me ya research bi efa muze na me ka se obetena akunya so no ogunsori bebre ogunsori ma akoma ko sai etwam ba yi kra 1005 yeah enya no kure kojo ogunsori ma akoma ko 6000 ko research no 6000 mo 6000 and a Paul so papa ne friend Paul Rwanda president slim guy bi onyama choma bia ogunsori ma akoma ko 1500 because of this na fere omoke kama asem ni wia na watena se aka se ai se ade no omonweni ye ana mo chinchin wo nsa na the confusion say be to manum na wo krake wo man na dwene fear and panic omonya asofo omoni ani I'm telling the truth and they all know say na make an enukure abushafo obi kan asem wo se efuru no ania bie enwumre India speaker doctor wo se wo to challenge amamo Ousu bempa bedukobi eni mama kan nyina ma mo hyenkom prophet 1 mama kan nyina wo se eye hodo rada sam nukura bia nim eye bosrum ka na mbom sirum edeka tumi na e ba ko pe wa wa hu na ubeki kansam sa konyo me bia de ni so ma ko ji adentina tem bia wo se ye about election we ben winning wo se ye about ball Bedukobi ko share kombi se Brazil ne yiti mekai amfa still must have a share la ila eno ko ba sa India so let ya wo mu uze ena me kacha se enne uze ansa me ba bia no mi ru akọ bompa ya kaka nokwasem metie ne ekoso ye nyina no ya sede se ye mompa na Ghana ntumpon kojo se Ghana ntumpon a e kai nyina me wo fase benya adwuma ye nokwasem wo fase benya adwuma ye eniema be koso wo fase nsori mfa fun kojo ni nipa frɛ ɛna bra ɛna ofa ɛna uncle obi e pebibie di na ye no wo bibia kojo misika ho nyo no ampa ɛno na wo se bompa ye obi na obi mo etimi tumpon samre nkora wie school ɛna bra me ba ni wie school basem ko si adwuma bra so be gye 1005 ɛna nyesa so na we ye wie adwuma nipa so e ba ye ho ɛna doctor Mr. me ba no ba be wie na okopon no ho enka ma mi se ya kojo so man ni kosu ne ne ma ekoso a no kwasem ni se obi na obi unya 1000 obi eso nti ehun jo utima na gi che eno ni ade edi o ne mo nya we be wini enkom tro we be lusu we be yesei eti we wini na we lusu enti di ai enti mo hyan kom se ne de Ghana be ye yiye kojo se we wini na we lusu enti di ai India jawo masem we be wini jawo we be lusu omunye masem se edi aduane be sie table so dabi ebe me schedule like this de bo amra wudi ako school fees awe yemma kojo be me schedule cement enko ba bia India enko ba bia ni nyina ne se na mo bo ni dia we wini a edi ai na ye dai your mama wini a onya Ghana we Ghana ni di hye ekubado wini onya we Ghana ni di hye alenchemate wini onya omunya e Ghana fo omia wini onya Ghana ni omunya Ghana de hye Jane vice to Mahama Mami Jane yeah ahovedua mo onu wo wini a onya Ghana ni ade korona ede de sesa entide ne bebibi ede bebibi edi se be kan sa so be wini na ampa so wini wa ya India de omni se omun obi suffer stroke diabetes pressure holy heart your friend say typhoid yade bebre yade Robert katita omunyire suffer
enu bi na also you say improvement ba sa ne manu na ho to ba o manu enye we ba wini we ba lusu and so what. Yes, that is what the biama make us as we say. See a kase obinfo obi abina obi a wo demonstrate power. Eno ne papa no. Yes. Enye say we kojetiu wo be kase mama ba wini me so say Akufo-Addo ba wini what you say this mama wini a wo wini Akufo-Addo wini so wini the next time I say be ka bi etobia ni say your mama Ghana baretako 8 years etako 8 years eje Akufo-Addo enya 8 years likely say obesa e dey e be change e be ba aba akọ what you go abusia mo she kom kwa ni say India plan no ene de eye adwuma na ehunhum ka hwenkyere no chat yakopon kwajo onyi enemre onyi obia se wei ene ye president mo man no ya ne yakopon na so no kron fa bato ho onu yakopon oyi na ene ma e di say football to ono obi nta obi woni abeya oni ema yie no okay woni abeya football team yie no na no bi akwayi owusu empa bese wo so onya vision hu se mahama so fundaka ensemu na kwakwa muni tumi ya mu demonstrate power mere bia me bia say Ghana ni Nigeria Ghana for be share o say Nigeria be share Ghana mboa wa share Ghana in trinity me ya kai so fukure me man tickets ni jamo o mo ka chem na ye late konyo ka me ko pabo si akoto do machine o ma qualify whether me try say tay udi wa cha media udi ma cha media india abusuani nyina no de ka nyina de ka no ko wi ade baako na se ye ka tumi nipa so de wo so te susum sem ase no kra me ka kire wo no se won te susum sem ase a waka akiri abrabo no ye bonu sunsum ase na pie honamani ye kan india wo tren protection protocol assembly akosi bonu se protection ahobambo pa ho ase woni ye kana na dwi wo de ne sen e wo se wo gina usika wadwuma wo ma gina bonkra no ho ban wa wade ye bo ho ban ade bia wo se kutam wo ye bia wo so bo ho ban ba ko pe ni nyina so India spiritual doctor protection papa pefa mo abrabo wate na sebi mpeduasa fa champagne bia nku anto antwene oyo o champagne bia nko to go sia 1 cd no ta petashe 1 cd o fa petashe ka go sia no no de gina wo ku anto atwene afena wo hye fridge me ye waye pepa chow e masad ni nsi animanim ye what India spiritual tanka foniche mo hena kokobi 18 mu ko na ko ja hombambo na ntimi mu pa wo abofra ketwa bi ntimi nkasa na so ntimi nante ni nyina India spiritual doctor edama sifia na sika kokko ofie abusia won se mfa sika no na mutimi di so na timi boa me na nsem bi a ekoso pa na nya asem ketwa na eyasem ni abusia he se skanda ho a monko India spiritual doctor ho wone mo betina se 2 years what is scanning no obepam no watamsika de mam no makakudie eye tetetetetetetia galamsefo nyina he wanya asase bi wo so hu se sika no wo asase nim anase bi nim eye India spiritual doctor bomodin na fa woni kire mo hanma kokobin India no bebo anan akwa asase no so no ahwese ampase sika wom anase sika ni obeka kire na wanka koboka etwe yade ana ekuro bi atu wabu obi sanipa no boa no ne wo se wonya ne class meso entwene so sekan anase nkobo na ba obenya aban amane foniche mu ahema kokobi India spiritual doctor anase obi na de wo kampa ko obeti se wadu sika edi amawo awmawu atiasifia na akonya bi atoye wo dia abusuapansi wonfa mawo eye India spiritual doctor na mekanfo edi amawo ensanom na de hye bi atom tenten na awmawu atiasifia obatan hweme bema wo no yire mawo baako akora na wumienu miensa bibi na kuta mwate eye India spiritual doctor na mekanfo edi amawo ensanom semedi kaka na de hye bi atom tenten na foniche man makokobi 18 mu India spiritual doctor obeboa wo na de kutam no wapam no ama fa hodie etima ye wodia dwunso krobo woda panyi hwem woda no adwuso re hyenkoda anase wabofra bi akoda na ofiti ne nkoda brem be wonya du woda no adwuso enhwe ne saakwa obi beso osaakwa ndache de mawo foniche ma kokobi 18 mu India spiritual doctor danda nyina ka yesi sunsum ene honamani yade India spiritual doctor wotini sete bema fon aye ketekete diabetes ha wadwene pa ma bema ewu afon pressure stroke
kompo ni nyina no eye India spiritual doctor na make amfo ediamam gonorrhea syphilis anase candidiasis sema no ahemfie ho nyina ase na ba otena na odi asema ne ho ensi ne ho so ni nyina no yade ewo ho ko na India spiritual doctor omo aduro no ntu ase mfiri padua no mu emfama promise and fail to us here sounds not spiritual marriage would na bibi eno babeda sad nso ba wi a o mako homa ebufu papa for nche ma na kokobi 18 mu India spiritual doctor behwe no abo ma bi atima koyi ediama do as I say love me alone awade nse bidi kaka che o ni nya ho se okọ na India no betena se na afi awade no be ma no bona trase oba no bona trase nipa bia no nam bia a ususu se nipa no yedie won nche bia fa ne kọ na afi no ohwe no mo a na bi atim koyi emfa woni taye o ya na anase prince o hwade wesu woni se o wisa ni nyina ye ahema kokobi 18 mu India hospital doctor wono betras na for he no aboa wo pa saso na come back to me obabi a wo don baba bia wo don no ni patitu bi wo abrabo mu wo firi abrabo mu ko wadwena ho ntiase ko ekwae fa asoma sade ne sie no India bibibie so edi a kyerɛw ni nyina ye ahema kokobi 18 mu India spiritual doctor eda wode ye adwuma yawada efiada memeneda na kwasiada eda yawada efiada memeneda na kwasiada anopa no so edi kwasi anwumre nonum na okwakwagye na ho medika aka kyerɛw sɛ ahema kokobi 18 mu oboase ene kumase kwantempo ne so ho na India spiritual doctor obuto obo adwuma so de abo Ghana fo nyina udu 18 ma wo sani fa somebody so ani pasadem awia da fifini follow arrow no wonim tete so sa ho na India spiritual doctor wo ko wono betina se do how ne sitie bia no behwe na watimi da wanya ho anopo sibre e dia ma ebi atima ko e dia ma ebi ye ka sai oteni ye ka nse bia buru se be nya do wonya ni a wo de hwe yen gi number no obi ntwonto edi nkomo wi a no ma India obi afre na onne den edi nkomo for India was 0240 553682 0240 553682 Nigeria account 0208 297825 0208 297825 we any India spiritual doctor the numbers are what did you ma e wona so ye frɛ na fe nkomo bi obia no woni India ni enkomo na wɔtena obode de nkwache a anopa kokɔ di ko foni chema no kokɔben na fe wono obetena se na house sitie bia no hwɛ no apa no pasibre e de ma India internet time no aye be na ye sɔre ya no sa etoda ahombombo aspa wukan ukɔ na se obi de ya hye si hɔ no uhu nyuma bi etu abobba enuma different I me busa se enu etu na abɔ na dam na ye de yi oye bɔfo ana sunsumu no sa ne man nyina representative okay se eye tu aboba eye sikankuri eye sa ne man nyina ne bia wo ne ejina okay eno pa ho aye omo aso ho nyema bebre okay eso wo ne ejina edema enye adebone bia e wo ne de sidi okay ye de ntisa ye de obo aduma nkoma na ni nyuma die bi ti se ne haban ahoro de krum ye ne sare nyuma se no aka no Ezekiel mu ma se ni dua na ba no ye fa ba ne sare de nu tina ne na de fa se ene na ye de die aduma ka wo yase okay na ye wo kuma se ahema kokobi 18 eda ye ya wada efiada memene da ena kwesiada no kwasa ne se wo ba mvimu no 50 cedis ye wi ade wo mi amo aso ate wo ho anso ane wo beso no beto ase ni ahya ase edi ama pa cho ba bibia free ba bia te ofro kwase kwan no so na ba dia ka che so be si ahema kokobi 18 be pa cho wa ta fa sa kwan no so wo be se 18 mu no anase kokobi ye onua da bo mo dia ye bia ba anasa sport ai de esre na kusuo kakraka wo kwan no enche wa pa ni sambora na ya shansu de nisi ya choso India doctor prayer and healing palace na ya sambora no so na bo se ensa na ewia edam fa shansu de no so wo ba be pie efio pa cho tie na shan so India doctor wonye oba ni bo ya adwuma on se wo hwe wo se be ye bema wo ba na sanya mi a wo be hu sa na se ne ma bi ko so tie mo hu ba bi a wo ba se na be obi fa double now enda no na twina ye se da ye ya wada efiada memene da na kwasiada na se e bia wo firi se wi kwan so na ba dia ene si so polai na fa hima kokobe ka e bia firi ofin so man pon road ene bra be si okejetia na firi Accra road na ba dia si wo Tech Junction na fa hima kokobe ka kejetia so be fa hima kokobe ka na fa hima kokobe ka ka che na so be si hima kokobe 18 usi 18 no se ni fa so a be si a chance de no
ensa na ewie dem ana numbers one team graph mu mienu na frɛ niema direction bra otumfo nyakopɔn yɛ adma ɔha ne ama ne ɛda osu biara sɛ eduabɔ ɛyɛ adutuo ɛyɛ tukwe ɛyɛ agbalagba nsuo bɛ ne dibo odua ɛyɛ anto nyama wɔkyerwa apɛpɛ akonodi nsuo bi edibo odi otumfo nyakopɔn da roma odi o India spiritual doctor asia bibia bɛ bɔkɔ na asuri aba ne nya ya ka bɔ mu di aseda mo enti ni nyina no sɛ ɔbade admɔkyena wura ne bɛkyima no makɔkɔ bi 80 mu na afei India spiritual doctor watimi aboa pa na bibia nso watimi akoyi adi ama ho ozu a oyi aduane wo janhye mechia osanso na asɔre panyi Kobi Mukuto wo ne ho kanyi oba Rose Michema nwumre sanso na manso abore na afrane coach wonso bigidi sɛ ho ye pa ene anwumre ye kwani ebekɔ MCR na famous na afei Osman sanso na ye director 1 Sam Dakus nyankopɔn hira pa ye cameraman a na nwumre ogina ye kira nchimide ma ye otwi nozo 1 openso badwada tai ye from Bakayoko me nyankopɔn so bade adoma da se ne ye sanso ebehia efiada nso se hia ye na hwɛ repeat e haya Kumawu television yakramo aha